Foja, the warrior prophet Gideon for yes, you don't know. Yenyanaki, I say, cry. The warrior prophet. What's in the 12 say what crab what say? What's in the qua? What I know, quay? All of the hours say that. Bearman, you might not for no. Bearman was in so much son of a way. Above one in our catch, no. What is also concrone, what is also concrone, say, dear. What is also concrone, any other way? A dear crown, now what she say? A dear number, what over here? Prophet Gideon for yes, I don't know. The warrior prophet, so go crash on him, to me, not send him. Or the edge of my one him, it's him, Modiana chipping in way. Now I'm one, then I reside, then I went to, then I drew my back, then I worry back, Nampum to a mara. And if I can say I draw, that's when I draw to me, Benetin, I mean to me, oh, man, I say, oh, conquer. Would you bring in one? I won't yet see a move. It's Yakika Fue, Monkama Nuntum, Momaramu Wasi, Naso so concrone more. Running to one among see me in the war prophet Gideon for years, and therefore do much time to Jagu, aka also for Pedumabia, and made the ministers and career when Yanko amount, one shit or one more, about the mad dome and free solo, and me go about bosom. To me, Biera Bernard didn't say that time when you was so a prade get dear children to Tunco 2 minutes. And the day me movie be a quab about Warrior Prophet TV platform issue. When you about Mama Janet on what to say about Pam, Mammy comfort entry on what to sing. Everybody surely ready to an amon see me ba amma on what to sing. Everybody come now to an amon see Obasha not or comment here, but come. And they making kind comment Pam. Erade enka ho princess erade enka ho comfort nyame enka ho erade man niema endane mam akodie bi ebesori atia mo no erade ensori ntia se atumi no ene den mene pastor Daniel ne brother Joe ene tre Warrior Prophet TV platform iso
na di sunsum nsem eni sunsum kaseyebo e de brew enura de no ene de brew ko bo de esini enura de no me pa chonko baby ya share video ni mame na e WhatsApp unue bi said the war of prophet Gideon for yes you aka odum chata me ya wututu cheku no waba enko baby ya nenne yi besua de pa obi wo ho no mo ya cha me no onim si ya cha me no edian krampo ne de cha me nipa edian ne de ye nipa jimijimi enne ye baba be kire ni ankrofo bi wo Bible mu kurampa wo mo kura ye cha me wo ye wo mu jimijimi ye wo for boys ye wo for girls enne ye de nyina ye baba betuja e wo platform yi so ewia ye baba be kire ne ma wo mo ye na de a wo be ya wo bi ntimi ncha me to dia se sunsum ne ya wade a wo be ya wo de beka woni padua wo bi ntimi nya dan encha me the moment a wanye saa de no bi betimi a cha me charm works a lot. We have the black and we have the white. Your white charm and black charm. Ni nyina ya dwuma. Enti se wa ma wani ana ho no ma obi be charm o. Obi be charm o. Ayo broskoto. Abroskoto. Charm eye dwuma pa. Enti ne ye papa besua te. Enkrofo a ye charm wo mo Bible mu. Aya will be say Solomon wale ma bebre enya nani o ye chaame no enu tine ma me Bathsheba aja se me ba emfa wa ho ode mama ade ntine Bathsheba ka kire Solomon se ma won fa na ho ode mama because no ohunu de wode koye ne papa David enti odoi ma woni na ho wate suade wo sunsum mu no obi anchaame po dia se chaamo ye dwuma chamo wo ho to dia se chamo ye dwuma chamo ye dan e wo ho wani beba ho so no ne ya chame wawie nje na me be ma wani ada ho pa ne ma kire wo niam a wo be ya o ora ne be ye den a wo bi ntimi nchame wo so na fa me ko 1 Kings chapter 11 verse 13 yen kinka bibu ho ne yenko Ye ya ken kasem na edi kan na 1 Kings chapter 11 verse 3 no. Atifias wo Solomon yerenom ne nabosomsom. Wo Solomon yerenom ne nabosomsom. Wo maduku yi ha me. Wo Solomon yerenom ene nabosomsom. Nabosomsom. Kan ne nkwa. Osina owo yeremu ahinama ahanso ne mpnafo nso ahasa. Sa. Na ne yerenom ekom nakoma. Osina ma ne kom nakoma. Ose na Solomon kwakura abremu no na ne yerenom ekom nakoma sa na ne yerenom kom nakoma kodi anyame foforo wose ne yerenom kom nakoma kodi anyame foforo achi nto bi betima ko nyame foforo ha akwa chaame wo sa ade ekita wo no wo be chaame wo maame betimi a chaame wo kunu betimi a chaame wo baba betimi a chaame wo asore ba betimi a chaame wo sofo betimi a chaame enye ye kasafa charm and enchanting baby ye duru ne de ye duru bonka ni me pa cho wo ba so a share video ni mame na ye nko kan ye nko e Ose na kom na yerenom kom nakoma kodi anyame foforo achi na nakoma animu ewo awurade ani ne nyankopon wose nakoma animu wa awurade ne nyankopon sede na agya David akoma te no sede na agya David akoma ye den ye te no na Solomon ekodi Sidonfo nyame Astoreth ani Amonfo Melkom wose wo kodi Sidonfo nyame de Astoreth ne ade an Amonfo Melkom enti Melkom kuye mekom ya yekoy wonu se ye bosom din wonu se ye bosom mekom a yekoy yekoy ye nkrofo bi nyame din ene mekom Solomon ko di sa nkrofo na chi e ma ne chamen so ti ase wo ye ni oniniwe na oba bi wo niniwe a wode ntoma e chame merima so dia tie sa na oberima bi wo ha ka wa hye na ye forgets one ne kasa na ode kire osusu ya na wa yejimijimi na one akọ na akoda wontua ono akoda free na fe wo ba no de usika enu anuane ya de ye ma no wonti ne hu jai ma no wataba wa ye oto taba kan ye nko
Ose na Solomon eye de ye awurade ani subone was Solomon ade ye awurade ani subone na wanwie awurade akiri die se de na agya David wie ye no yes Enu na Solomon esi sonson bia ma mobfo aye achiwade no ebepo e wo Jerusalem na ni so won se me kom wo ho no eye bosomdin yo e wo chiro nim okay, 1 Kings chapter 11 verse 13 go in me kom wo ho no mo no eye bosomdin ewi atene ma me se wonim sunsun wo ne ma wo ye mobbo wo te se so de makura wo te se nifraye ni aye yi wasi abonten ka ne nkwae osina saa na oye ma ne yerenom ananafo a wo hye aduham na obo afode ma wo naniam ni nyina saa na Awurade bufu Solomon efise akoma adane afre Awurade izu anyankopon a wayi ne ho akere no mprenu na wahye no asem yi ho mmra se ma wonkodi anyame foforo achi ma wonya dan wonkodi anyame foforo achi ma wonya dan wonkodi anyame foforo achi ma wonya dan wonkodi anyame foforo achi nanso wani di Awurade hye ne so wani di Awurade hye ne so no wodi agoro bi be chame ukunu age ukunu afiri wonsam wodi agoro bi di powder keke powder hu keke ye feni hook okay or the powder me powder you when oh me hunu okay or the powder keke no who say sa keke no ayo jimi be ma ne me da fie biem be ma no mama me da fie biem anya de obaba be da fie biem na usu eba sa me so me kire wade a wo be ye to de no ba bi a chame ukunu chame no wa chame ukunu ma me da fie da bi wa chame no wa yo okunu jimi so ti ase wa yo okunu jimi ene me kire wade a wo beye a cham entimi timi nya ho adwuma so ti ase ye won krofo bi a wo chame wo manya yie wo be chame wo mo se den enya de a chame ne be ye den ebe ye adwuma da kan yanko osina Awurade ka che Solomon se esan se yei wo ho na wani ma apam ne ma hyade a me hya wo ne so nti tia ne meti ahini ne mafiri wo nsam na me de mema wakoa na nso wo bre so de me renyo waja David nti wo so wo bre so de me nye enti wo papa bi beti makoye bone ne ensunsuanso bone ya beda busua ne so abusua bi wo ha wo mo bre abusua bi wo ma ne kwaware aware ne wo munye yie ta wo mo nana bi ni obi koda wo nwuram enti ya bobusua ni dua ama busua ni nyina bre wo ti asema nyame ka kire David Solomon wo se waja David nti no bone na waye no me nya ohwe but metie firi wo mansem so da bia ye maame no ne ya papa no mo makoye bone o makodi aduro o man kan kire yen enti na bosom na da ye ka to dia se bosom o dan o ka it is a light pole I am a light off say ye so light no agi wom ne ko bia so akurasefo agi omo de abrochirefo so ogi omo de sa ne sunsumu na ye den ete ye eto da bia wona na bi koji beye besi fie ene wawu beye ni gusu si fie ho edi nipa nya soppresi nipa enhire ba ne waje amane ba ne ode amaw abusua bi wo ho no mu a wunyi juru ba bia ade ade da wase ye stroke abusua bi wo ho no mu a wunyi juru ba bia ade aba wo ye stroke enti ma woni nya de ye na ho no obi anchaame chaamo ye dwuma papa obi a wonji bibi ni wa wonyi bibi nya wo te se rubber bag yo rubber bag black no etu mo sumo no ehu koto ha na ehu akoto ha ehu koto ha na ehu akoto ha Chibibidi Solomon kura mpo no ye chaame no e man de mekom nyame chaame no eye no for boys man ani firi nyame so e man ani firi nyame so wan hwe yobi be chaame ho amoni afiri nyame so waka si nyame kura mpo wani ho biem nanya wani obi na apade ya yaw ka fine boy ya wawie school ene ko adweba na ye eba na kosu ye eba ufiefu ye wa wo se maapel no e fanboy ufiefu ye wa wo so ye fanboy ufiefu na ye yaw omo twu hu nsuo nyina
mobra omo ma wo mobra to dia se da wo benya sika no saa da no ko de ko tena bia ba da wo benya sika no webu ada wo benya sika no saa da no de ko dwem ko to unnecessary niam begu fie sika ne san ne ni so atene se wan yemu bebre wo no mo a saa niam no koso wa bra bom da obenye sika no na wo de akogina kantamanto wo yi ofosu ha wo yi pant wa ha wo yi brazier wa ha wo to nyu wa ha wo di sika ni wi ani woni so ate wan ne afra wo sramba o di afie saa da no ente fie bi wo ho no mo a tumi ti fie wo no mo na edi ni penya omo mani pa wonton hwe Solomon hwe de man de ye Solomon hwe de man de ye Solomon ti Solomon obi wonu ma o ti Solomon ba gaman Solomon ene ma de da ye ntimi to se ne ma wi wo mo sa ma me man de oba wi o na be nya so akatua sa to dia se na me antua ka kro betua wo maka wo be da me antua ka ade bia wo ye no wo ya de boni nya me betua wo no maka hwe Eli manite na so fie wo di nsamone nya me tua nkwala de kase wo bia brabo sa na brabo ya de nyeti ade bia wo be ye no wo betua so ka sa na bra wo nya no asati so ba ko nya no asama ado I'm telling the gospel truth. Ete bi wonu ma o se ni Solomon pe ma David krampo no bi kodae wonu de nyame ye no wonu obi akoda ne ye kan waje atum wasala no se me na akoda David wonu obi kodae no waje ni fu nso atum o kan Psalm 51 verse 7 o se Awurade ma ye wani so bone na wodi bi won watem na emu fa dwere yi me ho bone waka abone wadwera wo ho and found one to two obisu. Don't work with someone's shadow because you need panel. They were firm, no one firm. What you mean firm? Told you as here. I didn't pan firm, no mammy won't firm until you are not qualified. Timba were ninja den and now Solomon Crumpo ye charming. It's in your domain and your domain, maybe an ayasi and a debt. A ye charming a man, a charming. Famiko Proverbs. Proverbs 6 verse 25. Can be do a Proverbs. Proverbs 6 25. I say ma wani mre oba anwo fe wo wakoma mu. Sa. Na manam fa na ni so ntatan so nchew. No de oba dwamanfo nti obarima bi di pa no sini wo so oba dwamanfo nti no obarima di pa no sin ene Ghana enkwakudafo no wo ti dugina traffic mu no wo mo driver wo mutimi hwe oba ato saa ne ye de omo de car na ko wura gatam se wurudu ene pumping machine ya ma dia e de pump wo mo 20 ye hu oba akura ne ho ofe hope ya see obi wona ne de ne natural obi wona de ne no wakọ pompe enti ye hu difference ye den ewom hwe ye ma ye ninya den na ho ma me ma oni na wona obi an cha me wate cha mo wo ho ye adwuma obi be cha me wo told ya see obi wakopa pons o de bo nanim no eye pons charm wo de charm emema enti se wukunu kwadwuma na wan sore ammo mpaja ma wukunu no okohia sa charm pons ibia kai wono se wawu wo mafie wo ma meda told ya see na wo pressure ya den e kosoro enti charm e wo ho e bia wani ma ho se charm ni wo no a charm e wo ho eye dwuma told ya see wo betimi titami ewu keke ade bi ka o men kan kire wo e ma wo de bewe wo mo no esin 2000 obehu a wo yere obi e ma ni bi wo no ma emema yon boys ni say di aba kurum ha no yon boys na agege for guest no mo de wi amanfo yere no amanfo yere no mo mpanifo e no mo de wi o ma me wodi na watching sa kwala small by 25 years 13 years no wo wi ma me abere 72 years ni we dia yede enko a ma oni na wona soro wate na charm ye dwuma kan ye ngo ye to aso e wona him chapter 3 verse 4 ati fa so sin niniwi aso ade ne na so twe sa verse 4 no si efiri odwamanfo ahofefo ntafo yifo wo se efiri odwamanfo ahofefo ntafo yifo no sa wo ba no oniniwe wona ne ye ntoma mama ne ko cha me Solomon
told you here. One young Toma, Emma man, a charming Solomon. Until while you have to protect yourself. Told you will be uncharming. The moment I want more ban will be better time or time also be a year because I will be a new so. Wouldn't do a good zoom gathering. What's what banny young Toma? Not the money with 4 man. Some of Uncle Charming made him a new musica. Kawuta one who could do woman school fees back or bar what charming. Ninqualana ya den, in Cusco, Ninqualana Bassasa, to what door? Monina home, protection a chilla quinza. Then the amendment yet the yen tanamount. Charm, Cosia hono couldn't pomama, you to me the charm will be. Cosia, Shelson, Cosia honon, which me the charm will be. Prior the prey, which me the charm will be. Prior keke, Zapra is senior the GP guardian, which me the charm will be. What you say? Sensuo kurompa emuna na wo mpese nsuo ne beto wo area na wotimi de praye keke twe nsuo ne kwadechi enti chamo de wo ho ye djuma pa so what you say? Bobo kanya na ekurase ye so no bobo kanya na say yi kanya yi say de kanya we de perfume say de first na ye so kanya ti say saying sa black na ya na bawa sie no obi tibi no de fa nani ase asa kaji no no be kasa na me wo ba ko yi account mu sika nyina de ama no enti charm e wo ho enti ese ugidi na protect wo ho na obi an charm me kan ye ngo Ose fro dwaman fa wo fefo ntafo yifo no na dwama amododo no ono no odi na dwama amoton amanaman no odi ne ntafo yifo ton musuakuo wose odi ne ntafo yifo no ton emusuakuo aha ewade se hwe meni wanya wose meni wanya asafo wade asem nie na meyi watade mu ano afa wanim na mama amanaman nyina hu wadeja wose meyi watade mu aso afa wanim ne mama teta na me be boni naked obe boni nigga Hold ya say was me you atade mu aso na fa wanim na mama na mu wadeja na ntoma na wo de time nipa nyina ehunu ka ne enkwai wase na ahini aman ehunu wa ho hawe sa na meto atantan de agu so wase meto atantan de agu so na magu anim ase na me de waye ahwede enne enipa bebre na mgana ha no ma charm na mo dididio sa charm me catch that wo emo bi top pressure ba I'm telling the gospel truth enipa bebre ni na mgana ha no ma wo mu ni bibia ye te se charm nko amese wonya pa da thing onya pa da ibi no de bon nanim no wo ba na ohia wuku na ma medue onya pa da yi wo de bon nanim sei wo de bon nanim sei ne wo ba ohia wuku no adue enipa bebre wo Ghana hanom a entege wude gifo no charm eno mu dididi I'm telling you the gospel truth eme mani bi the charm ni didi asofo no bi ko bo the charm ni didi so ti ase enipa bebre wa na wo charm no mu didi I'm telling you the gospel truth to the tree ni mu say oh I am miracle powder to the tree ni mu say no be gina wanimu a e wona be mu sin nyonkodo osibiakoye what does here what the tree nim no be gina wa e wona be mu sin nyonkodo osibiakoye charm wo ho enti ma wani na ho wa ma wani na obi be charm wo to the here obabi wo abe me se ne pa na oye be ma no ba ko charm no de abe charm ebi no to the here obe ma bi wono ma oso ba pe no ba na mpene no akoje charm no de abe charm oba no wani baba ahoso no de wo so enye o taste no na yo taste wa fa taste no de wo so enye o taste no wani baba ahoso no no ma fa taste ne de da wi charm wo hoyi maame odi agoro obi be charm kan yenko Ose na obiara obehu wo no obedwane wo na wakase nini wi adane akurofun oso bibiara obehu no obedwane wo na wakase nini wi adane akurofun na hwan na obedi hu abobo sa ehe na mehwehwe awe kekere mama no ye to akenka asem ne so Ezekiel
chapter 13 verse 18. Enti wa say ni we. Bible mu ntoma ye de to yasene o pa ukokwa Nahum chapter 3 sir ehwo ne o man ntoma ewo ni we no ntini nyame ka kire Yona so wonko ni we enko chom so mo bone afro adru ne because so mo cham na mo de cham amafo me so man Ghana cham na amafo dididi o hwe enkrofo bi wo ho no mo sika kita wo mo no sika se ye kita wo mo no eye cham money enti odi beto de no de tu sika ni wewu sika nyina oche wo sika nyina wo otwe akone ho wobi wa sika kita ne sei no eye cham money wa ye niam agusie sika ne so enti wo hwe store ye tade wo pa no de abetade ye enti odi beto de no de koto ni sto o de koto sto mu ho no mo a na wo sika ni nyina aye ka na lo awakwoje no aye ka boso Mami, me say, charm, ewo, we ya will be cham ukunu. What that one, ni ukunu no, one no ukunu ne dan, no bana charm, no ukunu ne chat. Adding kuto to train bema. What that ho, and ya charm or by sa. Tagu kunu man, what will be a tagi nikunu. Never WhatsApp no. Me say, I program we share video nem kopa. Nefa WhatsApp bia ne ya chame o ne ma wani na ho na dia agro bi be chame o so dia se enti me pa che o mpese obi be chame wa o ate ho o mpese obi be chame wa me pa che ye wo ate ade we ye fe ne sofa obi bia o mpese obi be chame o obi wo ho no mu a ni sika wobi bia woto ade a uye business wo mpeso bi di charm sika eba be fra sika na amie ye wo charm sika wo ho ye wo motie sika ye den e wo ho enti obi di sika bre o me kene me to the secret obi di sika bre o na hunu se sika no ya tsi ano haketwe bia ka hunu se eye dwarf money so bi sika no so hu se sika no ano ha se atia ka hu se eye dwarf money wo de ka sika ho wawu wo da wa na yira wo da wa ni sika na yira no de aso nkwala ato nche so ma bo okoro no wo bi wo hodo mo de just one cedi eba beto ade ama na be fra sika mu na so sika nyina ye wo cham money ye dai e wo ho me pa cha obi bia la se wo gi cham money ni bitu sika nim na sa eniema mienu wen ate ene sofa sa de wen ye de hye ahonhom se wo di to gem na obi ye baifuo ma me ontimi nyina ne naso se wo di to gem na obi ye baifuo wo ho a second so ontimi nyina obebu ahwe me pa cho yisofa wo quotation ma me enti nyame ebida wo be si Sodom and Gomorrah no or the sofa egu jenim ade to the sofa egu jenim because no eya honhom ade we ye de hye honhom se wo de hye honhom a etimi otimi hye ba ebia se wo hye bosom na sofa nka ho ka ho se bosom no oye spirit eje ntimi no ba sofa ka ho de a ebetimi no sofa ika ho de ebetimi no wo wo de sika to ana yera me ba chekope ate wo pa ate mako 7 fa handkerchief white echechere ate no unya handkerchief white say ya unya white handkerchief na wo de achechere ate no ene sofa no na wo abone po na wo de atu sikem spirit bia won say aya na enkotia no womo no ntimi nkoyi sika wo bank because of mercury bank bia e wo mercury a isi ho because mercury no spirit suro mercury enti no ntimi nkoyi sika edwamufuo ma ne kantamantofuo ma na omutututu omukotoko yi musika sa atewe ena atewe so mercury shim no dia tie enu ti no wo hia wo twia etise ja wo de taro wetimi tu ho ye nkwala ne didi agoro
wo hia no de akotare wa onyonko afro se no de atu ne honam se etu mekro hyem sa mekro no hyem no ntino omusuro enti ba bia usika guo no atada ho a usika no eso nti da e protect sika enti wuji sika ne yate ano you have to be very careful. That it means a spiritual money, sir. The moment you be a dwarf no ebe yi sika na ba no wan tia no eda hwa yera to mo tia no said ye ebe ye soronko, sir. I'm telling you the gospel truth. Said ye ebe ye soronko enti o tia no na ne che se enti mi nya dan enyira enti mi na ne nwura enti mi pa chaw atedie ene wo a wo disika to ho na ayira me ba to pe ate 14 fa gu nsuom ne fa dware sunsun bi ntimi nhwe won nsem sika da obo sika da sika be kan nsa sada ne baba yare da sika be kan nsa sada no obenya sem da sika be kan nsa sada no ka besei no akoto engine foforo ehyi sika da sika be kan sada no ka ba akobo obi me pa achew kope ate mako 14 unya ate mako 14 a fagu nsuom bompa yeguso ube read Psalm 31 ube face east and west u face east edware 7 times no face west edware 7 times and no case close wo yes ade ne pe case close wunye sika ne ebegina bibi ntimi mehwem sika no obu ada obenye sika no de sika na kototo niema kokurum kototo necessary niema no de abegu fie no sika ne free ne nsape ni nani so atene se wan ya honhom ene de ye osan me ba cho obi yo bayifo no suspect na enkasa enkobo ne bayi ochina nko de wakọ baabi enkobo ne bayi me pa cho cho ne di ne fa kan de we won fa to gem wo bati ne baabi nka sofa me pa cho kenkan ho ma me Genesis 19 verse 24 no sa osina awrade to sofi ani wo jafri awrade nchan osuru egu Sodom ni Gomorrah so wo se awrade to sofi ani eja efri awrade nchan egu Sodom and Gomorrah so sa enti sofa no enu nie ahonhom suro se rashes bi gu se ntoburo krompo gu anase honam mu nsam adwiba wo seye kanwa me pa cho yam bi ne fasra so ebekọ nyame to sofi egu ejenim ehyi Sodom and Gomorrah ahonhom poning ahonhom fi ede ni Sodom and Gomorrah no moye Sodom and Gomorrah ede ade no moye turumu no break eno moye turumutu ene Sodom and Gomorrah ene lesbian no moye enti ye hye wom ene ayi nane nansa London Methodist agia yi gave etumu so mbetimi awale di eba no enye unu hwe to di ase di eba no saka one man church fo ebi ni koji tu mu a enka nne ka yenim di omo beka saka one man church fo ebi ene koji tu mu a ka yenim di omo beka eye Methodist for the anu fushim anu bam anu bokiti to di ase anu bokiti saka one man church fo ebi anase yemu binum ne koji tu mu enka fadi Methodist London Methodist agiatum so oba no ba betima wale obema no bema betima wale me bisanze entine edi ade ni nyame de shi Sodom and Gomorrah aya na ye Bible no ye kan anase ye bayifuo they haven't said I don't think far ana ye bayiye honhom ana ye honhom fi because Bible ne kita yen ya ye human right start say ni human right na de ko jimiyem what you say de ko jimiyem Bible ne kita yen se wo de jabe shi Sodom and Gomorrah edi ade no mo ye edi ade no mo ye wo de jabe shi wom edi ade no mo ye wo de jabe shi wom
Sell to no break if we and be no more. And not the jabba day, ever say one. But an idea too. A ban said, will be a can annoy a day, atum. Will be a day, I can annoy a day, atum. More fair feminine to Sumunyai. A bass and will be a can annoy a day, atum. Sika wa man charge fuebi and kwaji 2 mua kaye hu de ebe abrofi so mo de niam bebe mo wo mo se mo bu aye so ne so no mu kuyen kan ye nko Ezekiel 13 verse 18 no ose se de awade sie nie munwie mo ma a mo pempam nkata ho sa e man sa kwa nyina na mo pam nuku sa e ma etia wodo nyina se mo de wiyi akra Muyimi mai akra mie wo bi wo no ma wa dress wo ni adwuma ye wo di ko yi amanfo okunu no inside go onfo yi wo di yi amanfo okunu no nyinada mami mo ni na no bi ancha me wate eme ma cha me ema ene ma so acha me me ma wo be ma bo kita for guess eno ase wo de ba wani no ka we wo de church sa no de church sa bi wa na wa we wo ni be ba ho so o wi no ma 2 cedi wa ma tu jeno ma 1 cedi we bi so de ahye wonsa woni hweka ade achi abesa akọ for boys and for girls no de ayew ne sorry me pa cho obi bia ayo for girls and for boys me pa cho kopeta me ewu ahaban any wisa Tami ewu ahaban any bay leaf any wisa any 6 flowers oil me pa cho posa dware udware aduro na ode ayo onu nyina betete eduro no de ayo onu nyinara ebetete eduro no de ayo onu nyina ye ka wisa ebi obi wo ha onim wisa alligator pepper ye no ye fini wisa me ko school so brofo no metepa oh ewu eduro aha mahunu ame nchira wisa no Epacho obekan mako 21 we say no say ne tie e se cordum obekan mako 21 ene dia aposa frata me ewu no what the process oposa frata me ewu na no apese flowers oil anam ye wo magic oil anam magic cologne na de gunsuom na de dware so ye wo magic aso be ne magic sir what you say or your magic no so ye ne magic aya da bia meka ewiase ne ewo no enipa bi wo mu di nipa nam sadia moa bi di moa nam no sa ne nipa bi wo hono mo a wo mu di nipa nam to bia no obi aye magic no so aye ne magic dado na me koto yi na ntwie e wo fura ni fu obi ho na me koto na ntwie no wo fura ni fu no hono mo sa ni fura ni fu no mo nam ho no so mo kita nuro o mo kita dwarf etuko bush wo se koto na ntwi a no mama dwarf na be yisika na firi kotokuom to mo kira aboa ne ma wi a no ma chote first kabla no obetutu kotokuom ni sika bia no ma gya wo maboa wo business a wo mo ye te me so me ko ma aboa me ho me na wo ye me magic a me so ma ye magic sa na ye ko no ti me hunu se dwarf na be gina me nchen no e na me bobo wo mo twede ye fure ni cheka te papa o duro Pam. Wo mo djuma wo mudi. Em chop say next time be mo no. Aya mo ntrai. Se nyami nyo bia me won ya ma wo me ho. A me hunu duafo na bobo mo twede ya. Ka no mo yi mi sika na firi me kotoku. Enti mekọ no na sika bia anya den. Eni me to mo chiri na ntwere ma na echo so yi sika ne bra. Wo be yi sika no. So bia mfa ne nsa metu kotoku. Wo ma you magic. Timina me wo ya me magic me so ma your magic. Yet you say you are magani akwe ala you are magani o aye akwe ala wo adura nyame so wo tumi tot yase ye wo adura nyame so ye den e wo tumi wo adura nyame wo tumi enti for girls de wo you be your for girls no asan your for boys obi be bu anano monnwom into kwaje for girls ya no de ye ya manfo yire nom ne wo rewom ti ma mi
woni na ho forget say do no ma kire on udware a wo bi ntimi nchaamel wo bi ntimi nchamtew iba mama baby ho te sen ene de wa ye late obapa everybody nka ho ate obi ntimi nchaamel ene obi wo ho ma yato na duro yato ne tukpe yato na agbalagba me pa cha obi a yato tukpe yato agbalagba tumi me pa cha ade omode ye saa de eye mpane wo be pa mpane maako 21 empanie maako 21 wonya se empanie maako 21 na no akope Abidjan blue no say na Abidjan blue ne tie amaya ne se abo no apeta me awu emme ene nunum ade a we tokpa ne to a me so wo na ho hyehyew wo na ho hyehyew wo na ho hyehyew ye me so wo be ko to ne doctor ka kiro say wonya liver infection enu nti no ho hyehyew no hwie me pa cho kopeta me awu ne ekope nunum ene emme nunum emme enu nie emme ye ka emme a if emme nie ye ka emme a we obi tutukpe obi tu agbala go bi otimetu aduro metu sei mi do ko ba bia kokum mi do ko sei kokum ma ne nkoda wate ma ne nkoda nse woda da woni nyame na ma yusuru nti woda no aye de wada e pa cho de ohia to bakope emin no apem mpane wo be pem mpane maako 21 posa emeno anytime ye wonu eni nunum no wo be posa no aye ni nsuo bucket no de Abidjan blue baako atum wo de Abidjan blue baako tuma me pa cho wo be pe koron we bi no we hwie koron yi bi agum na de mpane na gum bompa yeguso ne gina dade so ne fedware when you find back to sender back to you that in abrofone tie university that no mo kire that abrofone ya den tie back to sender wo posa wo gina dade so no kan Psalm 35 now also saying any Psalm 109 what can ujira dade so we tware na we kodawati na ni tukpe no wotu abekọ ni sudu obi do kọ bosom so se bosom ni nku ama me e wontimi nku ne wontimi nku twena because pane enwo pane ena me cho sunsun ade pa pane wo ho ye enwo pane da bi pane enwo pane me pa cho from pane maako 21 ne fa good sukunim ne fa dware uposa emin no ni obu han ma fe no waba mo ma ba no we ni efe na emme no enu ni we ni efe na emme no ko peta mi ewu mo apedunum ankrofo me ensa wen they are very strong and powerful no aposa oposa no the Abidjan blue no Abidjan blue keep one way no no say na Abidjan blue na tie Abidjan blue na eye keep omo ye nte se abo wahu omo ye nte se abo nte wo de tu nsuo mu a na eye blue omo ye nte se abo nte wo de tu nsuo mu eye blue me pa cho pe baako no aposa o process wa no de Abidjan blue na to no de colon we bi e fe na wiem no de colon we bi agum wo de gum hwia na de mpane no agum nsuo ni mu no wo gina dade so ujina dade so na wodware se pane be wo pane a pane wo pane yo ma me pe wo bia woni mo dipo bi onim sunsum ne ma no won kyera won ne ma ne fa bo ho ban no kwase bi gibifuo bi ankoku anto ankone wo bia ankoye forget obi ankoye obi ankotafaw anji ade kita wa firi won sa I'm telling the gospel truth. Ma wani na ho wodo. Ni na ho wate. Wo gina wo kan Psalm 35 Psalm 109. Wo gina dade so. Dade no wo gina so. Na wo dwade guso. Wo kire wo le so bibi obetome no. Pane enwo pane. Wo de ba so any tukwe ni ye to omo de mpane egum.
Into hano ho wo wo hano ho wo hano ho wo na ho hyehyɛ na ho koma eti na agbalagba na ma wo nan ho ma wo nan ho me pa acha we kopɛ ne wa na ma kyerɛ oni bi paneɛ wo hoi enwo paneɛ wo hoi enwo paneɛ into wo ho no ma protect yourself me pa cho kan Psalm 35 ne ma wo no no be direction sir. Psalm 35. Atifi asemo se atamfo nti wadhwehwa moa. Sa. Ose awrade. Wone ne me ham ne ham. Enti no wudware no se awrade obi bia wone me ham do de me nam bosom so do ne me nam asofo wo so do de me nam nuro so de wo chamte gumi so de wo so obekume de wo so obe ha me de wo so be so de tia me anadwe me pa achew enyame onkonko no yi dade ye magina so yi ene mpane ye gumu yi sise gu ni tirim ne fara de ni kogura ne yam. Case close. Sisa mpane gu ni tirim ne fara de ni kogura ne yam fa wura ne to empie ne num kan ye nko ose awrade wone me ham ne ham sa wone me konenko so cham ne nkatani mu yes na sorry be boa enti wade so wo cham ene nkatani mu no anya de wo mena meboa ya wodue bo efe na homa cham obi jimi wo so obi sori tia wo me pa cho ne di gu homa cham ne so me be bi a cho me te fe ne de yanko ne sa akora ese de odi agoro obeni abo ahomachem no ono no ye mfare ntugem ahomachem no oho no mo no won se me ba jo kan won se wo chem no o bible no we ne fe na ahomachem no kan ye ngo ose so chem ne nkatani mu ose so chem ene nkatani mu ne beboa me sa twepia na si wa na time no wo se awrade twepia ne wo mo time no si wo mo kwan ka kire me kra se ma je nkwane wo ma wana o hwehwa me kra na nimu wo so onipa dasani bi a wo hwehwe me kra awrade gu nanim ase me pa achew so ni din ahoma dwewe ya eni wo kwan se ye hye na wo di to jamu ma wo bi a wo nyina yie na wo ba ade we ye mfare to jamu na wo di to jam ema wo bi ha ewiase be fono sa adua we ye mfa ne to jam na wo di to jam ema wo bi ewiase be fono no wenya police station asem anya court asem ya be yo kobra wo di to jam wo tro ne di wo di ahomatuntum achechire ena ahomatuntum no so wo di chechire ade a ne timisi ade a wo se ene ye di ahomatuntum chechire I'm telling you me chira wo ne yama nkasa ya to jam mama no no onu say yes bibi ye den e wo baabi ni ye da bibi ni wanka ye da nka ye ntu ye punu kan ye nko osema wana hwehwa me kra na nimu gu ase na wona nimu ona opa me bone no won fa no hawe san wona chi ma wonya sentete won framani wosema wo monya te sentete won framani na awrade bofo nsumu ongu woso nyame bofo onya den onsumu ongu wo 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 nyame bofo onya den onsumu ongu woso nyame bofo nsumu wo mu hwie ma woni na wo ni ma woni miri no obi yankum obi anse wa bra bo me pa achew unya ye ferete eme nunum anytime ye wu posa fa bijan bulu wetum na hwie magic color atum wiem no di odi agum fo gina dade so mo tware manefa nko bosom so manefa nko ibe manefa nko ada manefa nko nzema manefa nko nipopo manefa nko beni sa wonu aka so be unu si yes to me business to me bi wo ho protect wo no obi anya ojimi cha mo ye adwuma obi be cha me wo obi be sode etia wo obi nkobo obi dua wo nso maduani nya no wodi na ho kan ye nko osema wana kwan enwie wo musum woso ma kwan no enwie wo musum na nya totrotro na awrade bofo ntaa won na awrade bofo nye den entaa won wose ne wasum mifidie wa amenam kwa wose wo musum mifidie wa amenam kwa ne fidie ne beyi wo ma me pa acha wasum fidie enti wo so fa fidie ne yino yini hwefom wasum fidie enti wo so yini hwefom yino
You need to form no one say yes. Be to me, be to me, Pania and what Pania. Pania were wing, and what Pania da. Pania and what Pania order. Pania and what? Was it what to make cram and aqua? Sir, Ma say I'm a free now, worry. No money fidia was my in tunnel. Was in the Fidian was swimming tunnel. And you were no one casa or bad, you won't share as well, Jenny. Nifidian was soon. Everybody meaning you were no one casa should have formed. The patron. We direction we are no gina that dear so what naked said in would free me yamo buy no gina that dear sonukita will Bible no now kind Psalm 35 Psalm 109 now would the guso we are me patch of fact jare near quadda no being found quadruso will be kobo dria will be found come malam will be found quite will be found confante will be found Coco for Dria, near shot dear. Na yan shot dear. So almost so my bing. Yan shot dear. Sapania wa pania. Pania wa way. And what panio? Pania wa yan wa pania. There was a pain. One man yan fancy near who see yes. To me be a dang. Esli to me. To me be. Can you uncle? I say. Now I'm fabubu shimu. Na me kra be dia urisi awurade mu. Sa. Na ne ho asane ne nkwaje mu. Me no mpa nyina be ka se. Awurade wan na wote se wo. Sa. Wo a wo jo mani hunufo. Efiri di o ye de ne nsam. No mani hunufo ne ohia ni firi dwatwefo ne nsam. Adansifo nkontompofo sori. Ade a minim ne obusa me. Osa dansifo nkontompofo sori. Ade a minim no de obi wa wonye hwe no de ato so enkasa reply me pa chiri bibi. Chiri nyansa. Na no na ma chiro na nu ani, na aduro na ani, police ni no nu ani, court no nu ani. No wa chire no, she wo de no wa chire ni nyansa. Wo hu si yes bibi wo baby. Wo di ase emra fero wo titi Moses ne nyame se fero nkasa wo de emese ma mo akire ne niam nyina no still no be kire wo de ka makoma to yam ne powers ni nyina me beje amana ka ne nko no no nkasa be ku ne ho nipa bonefo do bebre o nipa bonefo wo bebre wo bre na mane ampa wo mo so ta mo woni na wo wate ne sorry enna na wadache wo de wonsa so dam ni fam ache enna na sorry na niam ntimi nya den entane me di the word of prophet Gideon for yes do na fe mo dumocha ene de wodo ha ena me de wo ye den esi me brother Daniel na tena se ne di sunsun kasiebo anyhow to charm ebreo nyame ya dom na dom yenya ochina de ebeba ntem tihia yen 8:30 sharp na de sunsun mpense mu ebebreo Mr. Wusu everybody insurance run to anamon CS wa join brother everybody shout me from US bronze everybody show me so Wusu team from 37 police ni me police inspector back up everybody shout mamili dia wo team from London everybody kan wo ba pa ho te sen me nua mama team from Germany mama ajo team from England everybody come ho everybody to mana mo nsi here mama kone ono so team from UK or hima kurum everybody come ho otutu mana mo nsi here everybody fa mu fra dum nkwa dum me ba you Jesus so tie me everybody come ho ade bia mo hwehwe ne everybody emfam dum be sere sankare mu nyankopon sekra wiema woni bie do nsi oso abrefo be nkejeje bi ofro pata ekum ye yam kom sere mu sire je tanyame wo so ne ho ne mala matudu ayira wenfo kase no de me kan ne se wonwe mo no muam o man ne man dane me ba mama baby so ATM from Georgia ena na dwumetia Georgia fo nyina oba pa ho te sen yi mpa ye sensimu yie ne nsimu kra yie sunsun hekotes ani sunsun kasa ani sunsun sane hani efre sunsun na sunsun mo ne man e de bedi kan so e ma mo so mo suade ni mo hu se enema mienu ni wo wiase tuntum ani fita eno nti ni organ ya bo no wasore dem no eye black and white
enema mienu ene wo wiase minsan masimu bi ma kyerɛw eno nti no organ ye bono ensenku ye bono wasore dem no omo design ne black and white ni wo mfinimfini ene black na ye den atwa ye ho nyinaa ye den ahyia so ti ase black wo mfinimfini white ni wo mfinimfini ene white no atwa ho nyinaa ahyia odo share me e wo Facebook World Prophet TV na subscribe page no na abeye nhira nyame beye nyame ama mesoso ma ye nakoa de mesra sankari mu nyakopon se won sakra wiem a wate oma ne ma ntane ma wo ma me glory awurade nhira wo to me bia be sore wo so na awurade sore wo ne so me yimpa ye ma wona do se ensi wo yie na ensi wo kra yie nyame ya dom na dom ye ya wo kyena share me 8 o'clock sharp metia Canada fo nyina Canada fo amutie me na nwumere metia US fo nyina metia Germany fo nyina ewade kam ho onsiesie mu ade bi am wo hwehwe no ewade emfandom onyame oni fancho onyame yani twanu ewade aja ye frefre wo ewade ehia wo mu samre mo yankopone inkwa ewade ye frefre wo da Mr. Alas, you won't sit on the watching. If I didn't do one more see ye, me, Mammy Joseph, you would see me. About I want to say, yeah, Mama was saying, but it's coming to me. What Jeremy said, we didn't see, what's your preference? I didn't say to me, oh, my God, see my room for no. Mammy, let you see my room for no. Mammy, also was in my room for no. It's in my room. Oh, we would have taken Peter, see my room for no. Or say, I kind of a fool. Sir, Mammy, come see my room for no. The other oh, yes, I mean, I'm more. And yes, Richard is in my room, you know, because I can't see the time. I can't see the oh, it would have taken. Josephine, see my room, you know what?
si ma wura fi no love si ma wura fi no wanfu wate wakachira wo ma mi dia se wakachira de dada o wase na sondie ne wo asem no wakachira wo ma mi ya se na sondie wo asem no adiso bi azu o mai no wonwa na wo betumi asia yen emu bani na emu mobra madamuru sariti ayen odi wo hia buru odi basa ye bebre odi sem bebre amaye temisu wa radio wonwa na ezufre wa adala ubeti ya nintino bravo baje wonya mimi ni sawe jinsia osi abrafo wa mkan sai emfa woni ba bia mete bi dabio emfa wo tete obi ola tete na wo dia shop nsama ni wo enti saa tam ya ne fra obi a woni bie binya nkopɔ abɔ soro bata se unkoto no nyame dia wo hya wo nsa obetumi akasa na bo asoro tipo tina yedi ni atamfo mo tae no tumi akasa asare enti ya